Funsionariu Eletrisidade Timor Leste, Empreza Publiku, Halao reuniaun, Estrutura Kargu Xefia EDTL, husi nasional to munisipiu, hodi avalia servisu no konsolida lina koordenasaun, nunee bele Halao servisu diak baze. Reunião ne Halao e Salão João Paulo II Comoro Tersane. Presidente EDTL Paulo da Silva, ba jornalista dehen, encontro ne importante tebes tambali husi Hanoin soi hamutuk bele hadia diak servisu EDTL. Konsolida servisu Estrutura Kargu Xefia nasional munisipiu para kalau avalia servisu mas kita konsolida koordenasaun para bele koordenasaun servisu dia kita depois preparaan dia kita batinang Yamos afirma liutan katak encontru ne hanesan fazeida tu koordena servisu hamutuk sai diak liutan. Tang ne convida hotu Kargu Xefia sira husi munisipiu. Ia fating hanesan vice-presidente EDTL José Marcelino Cabral Belo, husu Estrutura Kargu Xefia sira atu orienta técnico servisu hodiak iha baze. Madalena Horta, EDTL News.